Kayeng maniba kamariano yarap ki Kristan halal umkra kala shleimam ne ki paj ringet Katolik ki balawan sya kamas bakut banduai ban ngu blay nak banta ka jingja that ka mensim ukpa bakut Pope Francis ukli do jang ka balang ubalakrat no haka arhuwe tarik yayong ha Vatican Rome. Uling do saat Archbishop Victor Lingdo ulalong unong kenya rangba bat lasenran ya u da Bishop Sinrop Bernard lalu rengkat bungut kiling do so blay hakamas bakut nagabanta ka jingja that ka mensim u Pope Francis. Haka jingkran melung mensim uling do saat Victor Lingdo ula nyotang hadu arpau tili ki mat ki ba ula penpau ya ka jinglong ba kensai jong Pope Francis ubala syakri bat syara ya ka balang Katolik shitlup ka perthai da ka mensim ka jing sngorit uba iet kerpang ya ki baduk barangdi ya ki petwir bat ubala penpau ya ka jing shlur ban yada ya ka jing shisha bat ya ka hok longbriu manbriu nak benta ki baduk barangli kajilan yam Katolik shalong kalapan bena bat wer ki pat riunget bantu jaka mas bakut man ka janmet hakapor san shiteng hadu kasni thoding arpusan tarik yayong nak benta ka jing jathat ka mensim jong Pope Francis haka arpon riu tarik yayong kasni tep ya ka met jong Pope Francis kamas bakut kan long hakapor shipho bejim men step lakot bat wer ya ki pat ringet chakani ka jingle nyam bakarpang bat basongkun naga benta ka mensim jong unong yalam ka balang u balaklat no lakarpat ru ya ki pat ringet banduai kerpang hala yeng lasem nak benta ka balang khnang ba ublei un kurku bat ai mensim ya ki cardinal ban sei unong yalam bathamai u badap do mensim bakut ban syarai ya ka balang shitelup ka perthai Pope Francis hidup jaga balang Katolik cumi para ngejauman ngaslusi ila peni kejingsu kendet desisya kadang iman kadamiat hangiru pan kedua obrei ya kamersiam bakodratam jang Pope Francis ubala treish tom ha kani pakai takajinglong pa Ratreshdom Panwarash Bol Kecimha Kabaran Pada Imran Salan Jangan nyampai kata ni Kikam Jom Papua Jami Kepading Kong Ranong Sisyao Bas Ngoren Rayo Cikai Nukrai Kong Kikai Dengan Panong Bas Ngoren Papua Merok Pertai Kip Urang Bas Ngoren Kacing Ngoren Jemu Kacing Lari Nadu karyam kebek, nadu kawan kedi, nadu kacing long kaciem juu, nadu kacing keren juu, urang berbor basi ngoren. Pan upak kuat cengi urang berbor pan, shida shisur. Uem kaciem kebangun shida shisur. Nadu kawan kedi karyam kebek. Nado kacing kedua kibriu berat, ulang berbor kacing long shida tu. Kebalai ulang berbor badap te kacing snow sunday snow lem. Dek berbor tu snem arja kasan, labur yang snem juga kacing sunday year of mercy. Nama puri jalan ulang bayi sunday berbor snow lem berbor. Yang kibai kibadan ada kacing ni. Kadang John Kiblan Stau Kalamong dekat sini senai bola hadapan besar udah kecil kerpangi kebejuk kebaran li terkenal usai keren berbor kebaran kecil dari kebaran John kebejuk nak bentak kebejuk the church of the poor for the poor biar ban berbor kata kebaran kecil kebejuk kebaran hidup kenali hadik santi Lembaga kita di Pope Francis pesan lembaga kajing kuat candol tu menora jing sok perikijaknya berdia dan tahu dan dengan dialog and openness ikiwe kijaknya berdia banyak keren yang beliau semua menora kajing ha ke percaya berkuai lembaga kajing ya semua jauh Pope Francis kajing kemen wang yang ibarat joyful witness
nhiều u pa po di kai po sapan ka me ram leo sapan ka marian sapan ka chipen ne pa sai ka marian nang tau kai ni ra thor me ka chi sarai ka the ba wai lau da to si amwat no banin purom ka marian sau dong sau pun chami ban penne ka marian ban penne ko ban penjabo ka marian ban wala chi ko chi kia yang ki bri bri ka percaya gede ka chi ka rakta ya maro kiru percaya jagya per bat kiri per irang kren adu bentam ni yang ni pan panen pelai do untuk demi lauda tosi kebapra de bri jaga jinsap Ukraine berbuat angka jinsap habadat atmat lelen persiapan di gumno menwara ay jinsap hapareng kiri badan kama unde ko sishapa urakren rakho urade rakunda ong yaki to yasubno guram me kachimom riman bri bon ke jinia badan kama untau de bri jaga jinsap bakinda ude berbaru bri bayata kalau riman bri jani defender of human dignity Ukraine berbuat sebagai percaya kena human trafficking, injustice, and throwaway culture. Jelasnya yang kini kecil lebih, yang kira-kira hidup kerana ni, hendak Ukraine berbuat menerai hak kedisya percaya jeni. Kabasitnya, hikai berbuat ini kita sedang tertarik jeni, balong kita sedang masih bedah kabalang. Jai Sinodality, kabalang jeni ni balang Sinodality, kabalang bagi hani, isip betapa orang kilingdo, kironiam, kirokpa, kirokbi, ikon samla, kenari, kabalang kabai opentalan, jadi kabau hikai ini, hamdam kiri license nam belande, the Church of Sinodality, kabalang, berwarna yang kajin nyopor yang kilongi longsem, yang kirokpa, kirokbi. Jadi kuat kita jaga jaga sem, bandar kuat jaga sem berdwai, bayi, bayama, bayi teli, bayi lor bayi, hati lor yang sem. Orang syairu, kita melak, kita pai berjanai, kita kini berjanai, ikut berjanai. Baru ipakla, baru itulah hendak demi lor bernyawar, yang kajing em jami pemang kasih. Nangka kebakan, hikai, yang kuria juga orang. Warna kecil reforming of the Korea, nak penbiang di Korea, belum kita transparent, belum pastoral, belum accountable, belum ada kecil let terpuruk Korea kecil terkam ju, berada ini nak penbiang, nak wendok kurung keram, lebah kecil terkam ju, nanti kita main, udah terbuat kedaluan, joy. Kalau penkam tihamu, udah long sarai, bokha sisa, udah ye depan ye kibatuk kepada ni, syarat sekia, seki jadi cakap bercerai bercerai, terkadang next kita ke periferis, and lead lah rather than authority, biarlah dia beliau siapa orang nyokor, mak Pakistan dari belakang kedua cumplai, nyokor hanya kibara. Jika yang ini muncul, nangka sesuatu berkasar inclusiveness. Upriangnya baru kita mampu dulu. Kiwai jadi apa berperan dengan alam terpercaya. Upriang, cuci bisa dia dulu. Nanti saya buat mai to judge others. Jumpa dan bisa dia dulu. Upriang dia baru ini. Bakasan, uye terpanggil bersama. Promotion of the youth, udaya terpanggil bersama, berator ke sisarai bersama, Kristus David, banpen kiu yang kacimong jadi bersama, empowerment of the young people, rale ini berbenah sesuai bersama, aku percaya berbaik. Kebakan real, he care for the migrants, buram bagi ya baru, kami itu tiba yang sekemar
Kediri kejikan, jauh ni buat kuat Francis. Bagi baro kebiasaan sama pakai, jinawai jema, klemle komen klemle benda noyelur, ban priang ikut jauh boleh. Kebahagiaannya authenticity, ulang berbor, bahasa sisa, maka jikren bagi kamu, ulek itu bukan, ulek itu bukan. Ndai tak macam keren itu wei, dia menjadi dia rumit kebawa rela. Kebahagiaan dan beri coba cintuai, utuai berbuat, mana kasih, mana khidmat, mana kuai keren dan kebaikba, utuai berbuat dan berbuat, tuai dalam nak bertajuna. Pray for me, kemudian pray coba cintuai. Nangka sesuatu berkendai, ulang berseluruh di ketai berok. Encouragement of the women, masih bentah kepalan, nang tahu itu ikai berapa pada bentah kepalan, bagaimana salan. The role of the women in the church, baru lagi masih bentah menolong kepalan, gumpai penyanyi kepalan, gumpai kulit hidup berai, bakter ter, we kepalan nyukuram ya baru kerana nation mat yang noyeluru kata kecil Pope Francis. Ulang berbor penulian dah yang kecil bat kehok. Kata mereka bagi sebenar, cai kehok bagi kecil. Biada yang kecil ni kepalan, biada kehok percaya, biada yang kecil. Sibuk kini kerja boleh disebabkan pasal yang kita nak tukar ni, nak kikapa bukan ni, tinggi kini ikan bau itu. Ban ini ban buat dicinta cuma. Itu yang kita buat cumi. Boleh ayu kecil sering. Ban gelam sering. Badu biasa kita balang cumi sebelum berpercaya. Hak ini kebuat bang dan masyarakat syukur berpercaya. Lalu boleh bersin ayu. Para Islami hak ini kami doa instruksi. Hendai pat ini scam. Boleh jam kibain. Jisu kau syah yang orang kecil pat berkacingin, utah bagi yang ngamuin, ulah dah banyak. Biasanya kecil kuliah berkong, ubat terus kau put ha. Hendai angin jisu lagi pat kasih bertegas, ulah bersyur, keren yang syah jisu kres. Rawan percaya percaya syah syikam, bat lami pat kecilnya. Hadir berkeren berterus baru tinggal, lain ajar bersenan. Dia bagi semah aja kuat. Badai ingin hak try. Dengi rohani nilam dak niam dia kapaskan. Mereka ni kesuplai. Gaya lam ini sekecilnya yang kecil part try. Dan mau redo ini bagi ratuai mereka kuat. Ingin kuplai pau jistres kepala nasib kuat. Jemaah ini pop ini part kedua part kecil pop kuat. Kena kecil kaya redo ini. Dongin nomor kuat. Wiskem hakacing impom cukup kata kacing pan Yesus. Ada juga rupa mendalam ayah, ulasnya mereka kuri, dagabai yang kami, ayah kesenran uang, dosyem berjodi nak kini berro, namar kini namang kuri jangan senam jangan juta macam berpom ceput, yang kawan kami nak benda cantik mana nak benda kemahun, nak benda kacima kipom, joleh nani banten mau yang Kacimaya jong kacingye.
Tukan mau trai ke balang jambi berbiang selat tei. Batu berjenai ke hari cini rengkan u Victor Lindo pada benar lalu kibisyak jeni pada baru Lindo. Tukan mau yai Shri Jambi Bu Francis pembelak hak sebedi nagani kabertai tuai mami ibarai orang kawai berukun jambi hari cini pun berjauh in long kawai rubanmu hari cini pacung. Dogen malam ringin men di baras nak bertai kibalion tiada bakal men yang cini pan beri barok kibalak lano hari cini senai jambi tu pedai ki syaraji syai khamat jambi. Turis ini baru terpati ini. Berkat kemarin Kristi berkoi di kemejong mulai. Uji sebekoi burim juga. Ya pastor berkoi berbaru kira koi di dalam subhai me pateng. Nilam kebebet beliau bertanya bahagia jihim mamjun. Bagi dia roh dan orang bebe daun jomni uji Yesus.
Kriya